Mercedes-Benz je kompletirao ponudu modela svoje E-klase najnovijim kabrioletom. Prva njegova javna vožnja na svetskom nivou ujedno je značila i poziv našoj redakciji na testiranje. Otvoreni četvorosed sa soft-top krovom je kombinacija nadahnutog dizajnerskog pristupa, modernog luksuznog enterijera sa raskošnim komforom za duga putovanja. I to za sva 4 putnika. E-klasa kabriolet nudi sav komfor, motore i gedžete koje već poznajemo iz standardnih modela E-klase. Na putu kroz Švajcarsku, Francusku i Italiju imamo priliku da ekskluzivno upoznamo najvažnije specifičnosti kabrioleta iz Stuttgarta. Za prvu test vožnju biramo, a koji drugi nego najjači model E400 Firmatic, dijamantski bele boje i naravno AMG opreme. U mračnom srednjem veku verovalo se da gore na Mont Blancu žive duhovi i nekakve zle sile. Mi koristimo priliku da sa Mercedesom E-klase kabriolet prokrstarimo ovim putevima i proverimo kakve su to sile ugrađene u ovaj novi model. Sile, ali ne mračne, već one high-tech najnovije tehnologije koja prkosi poznatim zakonima fizike. Ona koja može čak i da osvoji nepristupačne vrhove Mont Blanca. Organizatori su se potrudili da helikopterskim transportom E-kabrio postave na planinski vrh Helbroner na 3466 metara nadmorske visine, na sam krov Evrope, čime su se identifikovali da ih interesuju samo najviši vrhovi. Na testiranju drugom nešto više od 200 km od Ženeve do Mont Blanca posebnu pažnju smo posvetili sedištima, krovu, suncu, vetru i uticaju svežeg vazduha na naše raspoloženje. Ipak, raditi se mora i koncentracija je na poslu. Prvo iznenađenje predstavlja količina prostora za sedenje u kabini. Novi kabriolet predstavlja idealno vozilo za krstarenje za 4 odrasle osobe. Društvo za vožnju ostavljamo za neki drugi put, a akcenat stavljamo na možda najvažniji utisak vezan za ovaj automobil. Postoji jedna otrcana fraza za kabriolete, a često je koristimo i zove se vetar u kosi. Taj vetar u kosi više u ovom kabrioletu ne važi. A ne važi zahvaljujući novom jednom uređaju koji se zove Air Cup. U Mercedesu su nastavili poigravanje sa preusmeravanjem vazdušnih struja i svojim kupcima su omogućili još jedan ugođaj. Mercedes E-klasa kabriolet je postavio nove standarde i što se oblačenja u njemu tiče. Marama nam više nije potrebna, kao do sada. Ovo je dugme kojim se aktivira Air Scarf ili vazdušna marama, koji uključuje funkciju opstrujavanja toplog vazduha oko vrata i time održava temperaturu idealnom čak i u hladnim uslovima vožnje. Povezivanje nemogućeg kao da je light motiv ovog našeg testiranja. Platneni krov koji se ponaša kao da to nije i tunel otvoren davne 1965. koji nekadašnjih 3 dana putovanja svodi na 15 minuta. Ono na što su u ovom kabrioletu najviše ponosni je svakako krov. Ovo je novi višeslojni krov koji obećava izuzetnu akustiku. Mi upravo ulazimo u tunel Mont Blanc i to je idealna prilika da proverimo kakav je ovo krov. Njemu treba 20 sekundi da se podigne. Evo ga. Tunel ne služi samo za ubrzavanje i olakšavanje saobraćaja, on je sasvim zgodan i za otkrivanje još noviteta u enterijeru. 11 km potpune tišine. Ovaj kabriolet kao
i da nismo u kabrioletu što se tiče zvučne izolacije. Pred nama je 11 km vožnje kroz tunel Mont Blanc. Podigli smo krov i prvi utisci su da kao i u jednom klasičnom automobilu, dakle, višeslojna izolacija krova bez greške. Ono što je jako zanimljivo je specijalna reflektujuća koža. Njoj će se obradovati naročito oni putnici koji vole da nose kratke šorceve. Ona garantuje da nas koža neće opeći od sunca prilikom sedanja na nju. Izlaskom iz tunela svetlo dana smo ponovo ugledali u čuvenom alpskom gradiću Courmayeru. U ovoj nezvaničnoj prestonici svih evropskih ljubitelja alpinizma koristimo jedinstvenu arhitekturu kao odličan ambijent za snimanje Mercedesa E-klase Cabrio, kojeg uskoro možemo očekivati i kod nas. Fantastičan ambijent, adekvatan automobil. Prava šteta što Mercedes E-klase nema opciju za snimanje selfija.